I dobar dan ljudi, danas nastavljamo sa Virtual Tennis 4. Idemo dalje, gdje smo stali, ne znam ni ja, valjda trebamo da pređemo u sljedeću sezonu. Da. Idemo u sljedeću sezonu. Dobro, sad sam valjda na aerodromu. Dobro. Idemo. Gdje da idem sad? Malo ću se družim sa fanovima. Idem dalje. Fan mail. Ček čas. Da vidim. Da vidim je li imam ja ono beše sad neki style. Ja mislim da imam. Imam košta 1000, to ću ja kupim. Da. Idem. Sad da vidim da li ću moći ja skupim u toku jednog meča. Gdje ćemo? Ajde tu. Da ću jednom moći da skupim style. Move. Idem opposite. Koliko imam? 25.000 ovih novčića. Još do sad nijednom nisam radio, to su ove bombe koje trebam da udaram. Igram s protivnikom, i onda kao igramo sa bombama umjesto loptica. I onda trebam da bacim tamo bombu da bi njemu pukao. Ali ga vidite, ima na bombi otkucavanje. Evo ga, -7, to. I vidite, trebam da gađam polje. -7. Ne. Ne. Koliko? Baci. Ajde sad pogodi. To. Dobro, već sam prešao. -7. I sad ja ubacim i puca. Ne. Dobro. Nije u stvari dobro. To. Idem još jedno. Ajde sad nešto mi se padne. Što se desilo sad? Aha, nastavili smo. U njemu puca. Dobro, to je to, ja mislim. Evo ga. Uspio sam i to kako sam uspio, trebao sam da skupim 1000 poena, ja sam skupio 4 nešto. Idemo dalje da igramo. Čekajte. Ne mogu sad ovo sve da čitam. Dobro, ću ovdje da idem. A šta da kupim? Agenta ću kupim. Čekaj, imam sad za agenta. Čekaj, šta je ovo kad... Aha. Idemo dalje. Ajde, ovo je lopta. Šta li je to? Imam 50 sekundi za hipope. Aha, kao trebam da dam gol, ja i toga se sjećam.
Dobre. 300. Dobro, ovo je već lako, pa će sve teže i teže da postaje. Samo ugaćam. Lako je sad. Ovo je baš ono prosto. 7 kombo sam skupio. Nijedan go nisam promašio. Ne! Čim sam rekao da nisam promašio nijedan go. Odmah moram. Ajde tamo da gađamo. Dobro, uspeli smo. Idemo dalje, šta je to? Aha, gdje sada idem? Trebalo bi mi nešto... Šta je ovo? Isto neki trening. Aha, znam, trebam da skupljam novičiće. Kao što i piše collect coins. I da igram s ovim i da mu uzem poen. A ja sam se više usredio da skupljam coinse nego da igram s njim. Čekaj, a šta ako mu dam poen? Moram da probam da mu dam poen. Šta se onda dešava? Ništa. Aha, onda dobijem ovaj jedan veliki. Koliko on? Pa on isto kao i ostali, a? Success. Kondicija mi je sad level 4. Idemo dalje da vidimo šta ima da se radi. Nemam skoro ništa kondiciju. Idemo ovdje normalno. Sad ako ne mogu ništa drugo da uradim. Nije valjda. Je li tu ili ovdje? A zašto služi ovo? Aha, sad imam tu. Dobro sam iskoristio sad ovo. Tu. Dobro. Idemo dalje. Šta? Gdje li da igram sad? Ništa, imam da se odmorim. Da li ću moći ova dva turnira da odigram odjedno? Dobro, sad imam više kondicije, mogu da igram... Mogu da odigram oba. A imam i onu karticu za kondiciju, pa... Svakako bi... Mogu da odigram. Čekajte da pobedim ovog. Ne. Sad igram na travi. Ja mislim da još nijednom nisam igrao ovako na travi. To je malo sporija podloga, ali... I zakucavanje. Idemo dalje. Nije vidio lopticu. Šta, match point? Da li je moguće? I...
Da li će stigne? Zakuci, tako. Onog čovjeka smo u glavu pogodili tamo. Hip, novčiće smo dobili. Idemo da vidimo da li možemo. Izgleda mi da ne može. Aha, zato može ovaj. Aha, ovdje je dubl. Dobro, dubl pobeđujemo sigurno. Neće se čita nešto. Aha. Vidite, ja sam visok 2,10 m, a imam samo 70 kg. Zakuci, tako. Idemo dalje. Daj bre, svaki poen se završava isto. Šta, match poen? Zakucaj, ide. Dobro, pobedili smo sad. A da li ima još jedan, ja mislim, ili ne? Nema više. Super. Dosta mi je kondicija upala. Tu, a što ne mogu da igram ovaj? Idem da odigram ovaj turnir. Marbella. Idemo to. Proti koga? Tarantinio. Ja serviram prvi. As. Prvi servis. I odmah se. Čekajte. I zakucavanje. Out sad. Skoro 200 sam servirao. I sad 189. Znači poboljšao mi se servis. Evo ga match point. Moram da uzmem sad match point. 198. Skoro 200. Dobro je. Ništa, idemo da li ima još nešto na brzaka, neki trening da se odradi. Premišljen. Rating natpis. Gdje li smo sad? Dobro, ušli smo u bronzu. Idemo da vidimo šta ima da se radi. Ajde ovdje. Ovo beše oni novčići. Jasno. Dobro, to mi je lako. Dobro da sam. Nisam stigao. Bar sam osvojio već. Dobre. Gde ode loptica? Ne, sad će zakuca. Dobre, vraćamo i ne može da stigne. Da li je moguće?
Šta, opet? I da mogu za 8 sekundi da stignem. Ajde, pokupi. Ništa. Dobro, uspio sam i to. Skoro 6.000 pojena, 5.800. Pa. Idem da vidim da li ima još neki ovako trening. Tu odmah da se odigra. Ništa, moramo od ovdje. Idemo da se odmorimo i tu ćemo da završimo epizodu. Dobro. Evo da pogledamo šta sve imamo za sljedeće. Znači moramo da preskačemo ovaj turnir. Ništa ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao.